Mokuru ekinyoro gusekura sensemo ya Nyanchwa nigo yasabira bokoye bokumwira omworo kiwasa Marita Peter Ochora Nyagitari oyo onyorete mu basukano bwepara asuko buneka okugoro korengana ne amate nigo baeresira buna omungina Jacqueline oyore ngina Peter Ochoro niga atwarete birengereryo byobongo egentukirerete ere gutwara umuchanda gwenkoro na gusira obugima bwaye aburitiko lyegoro mugiga yokuigwa ebili ya Nyagitari eyore chilingi chiribu chimisa temeronge 5 nere tari kwenyara tomonyoro musekyo ito Caroline Mausa na roboti oruo ase obwime mono ni amateye mo kurwase kinyoro kya Nyanchwa ime ya Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu Chache South nigo babolirio bakonyi bwo kumwira omworo kiwobo Nyagitari ria nyare ko baga kwenyorera obubwenya kubwatikana no mubasokano uyirete ere kubuneka okuguru basali ubaringa lakini bende bakaje bakasali bo kubasoka igako bakwira na morogo bagatera umwaga muri kwirana muri ko sama mano yakaliye sakobera agacha kanyoro mungino yorogoro waiga kamwasa akaraberera yigire kabere umwana oyo mbatageti kororanga muno eno umwana yatache ebomeri kabera muno babera ya umwana ono agwate uguchande kokonene nono chagusira abate timedina kindakero kera kinjende na abate shida kyakaba no mondo ali ali atwalete shida yo twara no mondo ka kabuli ngai moja kurusiwe sekeri kegere njikorwa lyo mwana one nditoga nyetenga jitariki 29 chiko ikangonyora tuli chibesa tokole kwende tomwachi ko kurwa lyo mwana chakyo ku before tarehe 29 jitarika bali barobere atero mambi akurusi kumambi na kwenu twaligete kokana lakini nje twaligete ko kura kwana kaiga kuna bali to koigwana na barabo matenga mbali gotenenia egera omwana oyo aragenda rugura ali report airane acha kura tuguta mamu mwabo amanya guchaka kugenda guchikobera oro abakana nga tikunyarikana Ndio matanga nikapata road accident. Mainika boni katoka hivi. Then nikaendanga hospital tena. Nikakaa huko for almost 2 months. Lack of money. Nikakaa huko bill ikakuwa juu kafikanga 374,000. But mimi nikawaambianga tu sina do. Na hii haiwezi patikana. Wakanilisi wakaniambia waenda nyumbani then ukirudi next hiyo nilikuwa nafaa nirudi jana ndo nirudi na do but hiyo jana ikuwezekana Jumaa alipasa so na matanga ikapangwa ikuwa on this Friday then usini kawapigia simu kawaambia wakapostpone mpaka next week nigo bono abana banyagusira Jacqueline babeire bagusaba abali babwate no kuganio kuya na baiga basamaria bayaba bebako bakonya eri gwakanera ebili ya Nyagitari eyuere chimisa tone 50 eri mu muro yo nyare ko baga kubwenigwa okuguru kwaye kono twari gusaba bokonyi anyare kwenda Nyagitari abweni ntubwati ndo gotokonyi nyasi tumenyete ubandi twari gusaba bokonyi anyare kwenda Nyagitari abweni mimi kitu ningeweza kuwaambia wananchi ama viongozi mnisaidie tu niende nipone okonya kundi kurorora umwana yarakoni pamokonya egere neracha kubegesa kukiamambia ichagwa tukegesa kukiamambia Korwa Nyanchwa ime ward ya Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ilietaria ne Mausa Caroline